Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamoshaka leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sewungakwenza-ke nje lapho ucindezela ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba ukulethele lona-ke namhlanje-ke lithi-ke inkantolo-ke yezokhetho ichithe uJabulani Khumalo obeyifake icala lokubuyiselwa njengomholi weMkhonto weSizwe. Wayekade emangalele u-IEC ne-MK efuna bambuyisele esikhundleni ethi wakhishwa ngokungemthetho. Inkantolo imchithe yabe isimyalela ukuba akhokhe nezindleko. UKhumalo usola owayengumongameli uJacob Zuma ngokumqhwaga iqembu aselenza elakhe. Mina ngizocela kuwe laphana usungene kuma-comment section ufushe umbono wakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindeza nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezinhle leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.